Kenya? Yes. Maguta mena goro? Irio ina goro? Thitima ina goro? Nyumba ina goro? Matatu ina goro? Nĩ kũrĩ hĩndĩ Kenya kwarĩ kwega? Nĩkĩo Biblia auga atĩrĩrĩ, he will bring us back to life. How many believe that God will bring Kenya back? Can you say amen? Can you say Kenya? God will bring you back to life. Can I tell you something? Gaya go to a back. Do fatara go the family get together. Negada mumenyane. Tetudia to menyane na cousins. Niye go tira wa cousin ni shito ta joy. I don't need you to attend. God gave me a name. Ona tinga cousin sia kwa joy ne cousin siene. Ginyago ko ati industry ne to modu tutaka modulu wa my sister. Akora modulu wa sister sia do. Gai wito no agwekira kaundu omenyeka ginyane twana twatoshosho. Amen. You know one thing, when I'm given microphone here, joke hujia haha dogame haha kana kore gothe thiaga hari undu mugorogo joina mutwe wakwa no menyi wakwa kumagara gwakwa wa mbere thino ihinda riri turi na technology ria ikuo gwokire nyamu citako Facebook, TikTok na anything Can you imagine kuna demetako content creators wera wao koroko gwethondo magethakaria magigirira igenyo magineneheria uthituke woneke tari uru na tungiaga gukorwo ho ithue matingiandika kindu riu ngiraga uguo ndi nyumba ngamenya kona muthe ndatinda nyumba ndinathie kwi mundu utanona kindu tokone nyumire fatana mundu ahure kabisa andika hau iguru kisanja makinene gukora JJ inyuothe gutiro tari kiriki hau Sir James gukirira karango inyuothe hau Bishop JJ gutetera rigathi Bishop JJ kwaria kuga rigathi ndakarumo yone content JJ kuga ate President Ruto ndakorogo na oru na timoru na modo ne ngoma aikagerio kuma giteine kia Ngai imonyarire athondeke bara ya Modogase ikinya Isioro yauma Isioro kinya Kaibaga yauma Kaibaga coke Kirinyaga yauma Kirinyaga etonye Singapore makona thina Biblia yugaga thini wa horo wa Saũlũ ate kwe ngoma yaumaga giteine kia Ngai ikaingira muthamaki Saũlũ ndari na uru mehia mandu no mamuto muthamaki ahane oguo mwehia muno roho uma uriumaga moru akero hingica andu acio mo tondu Biblia yugaga muthamaki ni rohio rwau ni moyo oguo muthamaki o wothe niwe sword ya Jehova President na corona oru mware mafurori mware ma Ngai arekagiriria matuini akira muthamaki be bad to them mari tuherie Nenyo mukaji akuga anaenda duta muwa wanuta mukagoro kona inje tafurori wito no agoro kitha ici othe nita kwaya ya agoroki idona president wa furori wothe mwaka wa keri ngari iguru tema jiro shoketio ngari iguru tare muthenya campaign wina state house na jeshi no komando wa jeshi no watinde kwoni andu haica rori iguru onawe na no gwige kona ni tondu ngikoro de state house na ngime ngari iguru makiuga aende asiende aondoke nani mwizi nani muwaji ndigeikara handu mukinjitaga oguo nani ne nguma njuge wewe unarana na wasichana akizaa unaua yado rana furori iguru kagatia okay we tuikare gathi ata rekebio keruto numa regathe jinora regathe utaniona wewe nini regathe wewe ni regathe nini regathe mimi ni president njuka amekonda hajakonda amekonda chakula andu aitu ni iruagite toko mutindika kinya kiatia mimi jameni mimi barabara ya kutoka Keno mpaka Murang'a nani aliweka nani amefungua mashule nani amejenga hospitali wale wengine hawana agenda hawana maono
nitawanyorosha asubuhi na mapema. Hata wakisema antam na waniite hiyo Kasongo, mimi nafanya gym. Mimi siwezi kuwa wao. Mtu hata hapei dawa ng'ombe zake dawa. Ng'ombe wanaua wanakupe. Analala na wasichana. Wakizaa anaua. Niendelee nisiendelee? Regate. Adwa ito. No ragete ciana tito. Nitokamuruta tumuhagure tumuraria sugoi harambe tomahaure tugatuika John Medho. Mimi nakuheshimu lakini sikuogopi. Sababu ebu nakaita murie twamwikiro hanini uria gwitu kuhana muone the madness. One time, two time. Tworohoini ucio riu. Fire si fire. Moto si moto. Wow. Moto. Toma hau. Okaigua kawe muraru muthende. We na muthendeko. Wa karinde na ndaweno. Ego to muthende. Kamuraru muthendeko. Now ino ni Kenya. Full of madness. Leo tu siaka. Oh my God. Leo tu siaka. Na tuna kinya burukenge. Amburukenge. Now, you know what we need to do now? I love this church. I love you people. I love the motions. I love how you handle things. I mean, nawapenda zaidi. I love you so much. I love you indeed. What God sent me to tell you today is when God comes in control. Ona forori wito. Irumi president. Koruma opposition. Opposition koruma mudhamaki. Anakia nini? Koruma the king. The king koimena na kumera fara hidaritare reo. These are sign of frustrations and desperations. But God has said in the scripture that my brother here have read is God will bring you back to life. Amen. Kenya will be sober, say amen. Amen. The government will be sober, say amen. Amen. The respect and honor will be there, amen. Amen. Akaitha vitoma roho cio makagitaine giaku ukaurekaria kuria thamaki matukanirwo Ngai urugamiria thamaki itu ke kugia order. Uga amen. Amen. You may be seated now. You may be seated. I don't want priest team to go. Chapter 3, verse number 6 of Corinthians. Watch out your mic, someone. Oria watutuire andu aiganu agutwika ndungata cia kirekaniro. Weka umfu. Kuna mic inalia hapa Joro, angalia ni gani hiyo. Have the feedback. Thank you. Oria watutuire andu aiganu agutwika ndungata cia kirekaniro kieru na kio ti kia uhoro uria mwandike no ni kiria kia roho ni undu uhoro uria mwandike ni kuragana uraganaga. Tabikiriria hau. Hey. Ni gani hiyo? Haya. Usikaribia mic kama kwamba kidude chako kiko juu. Bas. Oria watu tuire oria watu tuire ando aiganu agutuka ndungata cia kirekaniro kiria kieru nikio ti kia uhoro uria mwandike no kiria kia roho. Listen to that. Ni undu uhoro uria mwandike ni wa kuragana ni kuragana uraganaga no horo hori ni muoyo wikanagira. Akoro no hote guthoma Gikuyu
just look at the screen nearer to where you are. If you cannot watch from where you are, just then to listen. I need that attention. Maybe 1, 2, 3. O uria watutuire andu aiganu agutwika ndungata cia kirikaniro kieru nakio ti kia uhoro uria mwandike no ni kiria kia roho ni undu uhoro uria mwandike ni kuragana uraganaga no roho ri ni muoyo wikanagira. Tathikiririai tondu uhoro uria mwandike ni kuragana uraganaga. You know, one day ndaikarite handu muhujio, I think it was in Babaluru in Mombasa. We were in a conference. One pastor, one of the speakers spoke something that took me some time to understand. Todoro kama ugiria terere, letter killeth. Did you hear that? Yes. Letter killeth. Ngai kahara muri tuhira rekejuke kwa haha hatumia reto gukanitho uyu hani haitonga hauchiokaga ndiona nyingi kwa cia ma divas ndenda kumwira atiriri kuga letter killeth. I want you to say so to me. Address me. Letter killeth. Can you say it better? Letter. Let me come here. I'm saying letter. Kejuka haitonga cia mwana wa heho. Letter. We mwaga daktari. Letter. Atondu daktari ri ukatwarie. Gitumi kia kuga letter killeth ni kuga maundu maria mandike ni moraganaga. Muthuri ni daktari. Mnamjua? Huyu daktari kabisa, msomi huyu wa mandawa. Ninyona karatathi-ini karia mwandikagira mundu dawa maita matatu muthenya kana uthi thikũ ithano kana mweri, sindio munandika 5/7 TDS. Yukihitania dawa eno wandike inyua maita manana muthenya, mundu cio athie gwathikira ki ugo andikire koguo mandiko mau nimo egufuata nimegwika atia na nimo mekumuraga. Good, thank you. Let me tell you, wetikia letter killeth. Daktari wakwa anyandikeirio last year ngiuma thibitari, he dawa utagiriro kunywa wija ya thibitari. You must be within the precepts cia thibitari. Akiandika dawa yo nywe times 3 something 1 thiko ithatu. Daktari ndakanywe thiko ithatu dawa yo imwe thiko ithatu once thiko thibitari. Na agitiga to daktari me thibitari matire heanaga dawa. Andika karatathi kau acenge mekomanage na nasi urogoka kuhena dawa icio. Mwiritu ura wathomire karatathi karia ndanyitire 3 anyitire 30. Ndanyuire maita matatu kuu na ngeinuka na thiko 27. They almost killed me. Gethia halifano, I think we call it OJ chemistine. And I found now the pharmacist is well trained. Todo joririe terere. Urasa, uramire vitare na dawa iliko. Then I did show him. Nasimu Kikuyu akijulia Bishop ukunywe hizi siku 30. Akijuma vitare na shigana. Gamara about 5 days. Akejira, you are almost now going down. This will kill you. Don't take. Na kinyoni dia madena. And I found in the surgery go take rule in me. I could not see. I could not walk. Then I called the doctor. We're more than a surgeon. Yes, I can see doctor. Gemore daitari. Daddy had to tell dawa ilo haide teacher ka kejulia which one? Kwa jatoli nina ke America. Tona reka kwa yadhi mokijami in America for a course. Gemora listen to me. Dawa no itakuwa wahene itakushika na kiuga wari onyo vitale diko itato. Gemora da help sa diko date. Akejera, now that's dangerous. Gemora, I'm calling my lawyer right now for legal proceedings. Akejera dago either don't do that, let me come back. Da ino kamushiri na ndete tawakiri. Na. Ndete tena no jete ige. Hey, I have more than 50 lawyers. No jeta wajakoya degwa jiro. Dansta no mali. Elisa ongoya. Udabeta gwito umwe. Itagwa dirago gishuho. Ngamwana dara tuthi gotini. Na kijira, yes, that's bad. Not to prosecute. No, whether daktari oge andike damage ira wikitwo ni dawa.
ndaikara hau ngiuria riu ri kaire tukau kanyitire uru tiguo ndagitari andikite ndiratindana nako gake gathi igoti-inĩ gageke atia igoti ritirarĩ ho ndi mũrwaru ndagire guthi igoti-inĩ gĩthibitarĩ nĩkĩ ndithigĩthĩte igoti-inĩ ciro mũrimũ ũcio twĩrwo cira wohwo kĩnyonga mũrimũ ũcio kĩohwo kĩnyonga ngerigwo nĩkĩ kĩu ndĩreka ngĩtigana na maũndũ macio ngĩtigana na ndawa icio thĩna warĩ kĩndũ kĩmwe mũirĩtu ndarĩ na ũru ndagĩtarĩ na ũru the problem was in the letter. Jesus letter. Let me get deep. Andũ aingĩ anyu haha mathũkĩtio nĩ letter. Arĩa mathomete gĩthũngũ haha nĩ ndĩrona twĩna arimũ several. I can see Calvary hapa ni mwalimu, sijui mwalimu ule mwingine wa basic wapi. Kuna walimu wengine nifungie mkono kama awacha wale tu wa huko. Walimu Justus huyu mwanauthi ni mwalimu. Twĩna arimũ haha. Reke ngwĩre kĩndũ gĩothe kĩandĩkagwo arimũ matwĩrire ũũ gĩtanandĩkwo na kĩara kĩambaga kwandĩkwo mũtwe no kĩandĩkwo kana kiugwo no menye kĩrĩa kĩandĩkagwo nĩ kiugagwo rĩu nĩ gũthomwo kĩrathomwo kĩrĩa kĩandĩkĩtwo na nĩkĩo ndĩroiga marũa wanandĩkĩrwo kana message ĩgoka a letter to you it doesn't sound like a letter harĩa wandĩka message njũru ndĩtaũkaga ta message ĩtaũkaga ta kũrumwo ta kũnyũrũrio ona anumire mũno no mũtiarĩ hamwe no gũkorwo meciria-inĩ manyu nĩ mwanandĩkĩrwo marũa nĩ mwarerwo maũra mwanerwo maũndũ maica-inĩ manyu mwanerwo maũndũ na maũndũ mau no makũrage maandĩko mauga letter killeth no ũmũthĩ roho wa Ngai ũka igũrũ rĩaku nĩ ũkũriganĩrwo irumi wanarumwo inyũri wananyũrũrio igenyo wanaigererwo wanagũthirekanio twabuswo. My God, amen. Amen. When the Holy Spirit of God comes, everything that was written, everything that was said will be shut, will be deleted. Amen. Now, a product of anything else, but a product of the Holy Spirit. Amen. Hey, yanaga ndo makitinda makamaka atene mande kwa Facebook niye dabetio ne Google without Facebook. If you want to know, I have more there, you can pick them. I have more there. Niye dabetio ne Google gutiare Facebook gutiare na demo reka odo. I'm proud of some things that God has done to do. When the Facebook was launched na abie kohotherwo, I was in America. A friend of mine, lady, oria mokutha ici na thutha wa kiuma thino na mathina ma gwiciria kigwa iria-ini ni wokire the hotel that he was sleeping akinyonia ko kindu kire to Facebook na oria keingiragwo ndio ni kikiu. But by then dare Google na wenda kumenya tigana Facebook kana ko thie Google wandike ritwa riakwa ni ugukora mehia ndehetie mwaka-inĩ wa 1991 gaturumo 4 mandĩkĩtwo na ti mehia marĩho. Facebook na andũ a internet ni mathondekaga ng'ano ciao ndanjĩrĩirio kũu even handũ twandĩkĩtwo story itũ na kĩgia Muigai. I was looking these things ni mandĩkĩte atĩ Kiamba atĩ nĩ ndatigire ndatunya mũtumia warĩ na ciana 5 mũgũnda na ngĩendia niĩ ndarigwo nginya Kiamba akwarĩha. Hey, keigua nĩ ngũgũrũka ndĩkũndũ gwĩtwo Missouri ngĩta mũndũ ũmwe ngĩmwĩra mũtumia ranjĩtĩte kũu mena mũthuri wake Pastor Paul ngĩmera mũndũ okaga kũu angarutaga wĩra kwandĩka something ngĩmwĩra nderwo ndĩrenda ũndeithie nĩ mũndũ wa IT ahingũra rĩtwa rĩakwa na ũndũ marĩa mandĩkĩtwo makwa akĩnjĩra reke tũrore star. I don't know that I'm 18 moy just say he nyoy muno ta imagine that na 8 stars in following. There is some mundo na watha makaga kuu America. By then who is the president was before Obama was Clinton. Akejera re ure tarara stars yaku adrama kurumagirira thĩinĩ wa thĩ aramana guthikiriria na orare cia president. Look at the star. Akejera tũkĩmenya aya nĩ othe matingĩthitangĩka nĩ ũkĩrĩte hau rĩu we nĩ ũkĩrĩte kũu wa gũtinda na maũndũ ta macio. You cannot prosecute anyone, you cannot know them, you cannot be able. He ngĩkĩmenya we ngĩkĩingĩra maũndũ Sir James agĩthae na acio angĩ othe magĩgoka kwaragĩrĩrio ndarĩ kuo mbere njĩra nĩ ndahũrire ime ũkaitu mina nafagia niĩ ndio mbere ũcio ti ũhoro tondũ niĩ ndirĩ ndagiirwo nĩ ngui ĩrakoga ĩkwa neighbor
Ndero ndengejika. Ngui irakugera kwene ri. Ingimaki ngikugaye gwakwa ni kunuma. No ingikugaye kwa neighbor no ndimikirie matigio ma gwakwa mamiturie ri agega kuga. Ngui iyo. Iyo ikwene. Iyo ikwa neighbor. Nikugagire kuiru irutage irio gwakwa. I told you. Ngai aguteng'ateng'eria ni atuaga ate ginya. You know, let me tell you right now as I'm speaking here. If you can look at our Facebook, you can see how many people watching me. You go to YouTube, you'll see. You go to Gitahi TV, you'll see. I love you guys for following me. I love you guys for listening to me. I'm not an angel. I'm never perfect. I'm not good. But I'm a product of the Holy Spirit. Oh, yes. And Amen. God will make me be good always. Amen. Amen. God will make me be strong ever always. Amen. God will perfect me. Amen. Amen. Leo thaisi kila kingenagia ni ati niye gukorwo ni nyuma handu kwe content creator kuria to ne kwandika content creator ni mekwandika undu ndirathire mathiko mamutumia omwe maitu witu amuthuri murata wakwa o mundu wa thirikari munene na riu tondu turathirite na baby top. Now, baby top, she's a very good lady. So when she came and hugged me, gari yakwa ramanirina yake. So nendra mire bere security ra higura are marare ko marahigura baby top. So baby top came and hugged me. Na tondu mugatharaki, they only hug both sides. How hike itu? Ege capture. They almost romanced. Then tukatembea. Now no you hai kama wakubwa. Niere theno girao dino dimi yoye tikodo menyerete na mimi ni mtu wa macho ine leo ule na hena security yako not my security matu yole ani thiaga so I had to slow my speed na githia na maguru mara ihuru ndathire kahoro guo nigetha ngitwarana nao kahora hau the makiandika hau the huyu bishop wetu leo ni mlevi akomaji darogo goga thank you maisha kama una nige tuthite security makauga security ni ya nini na bishop anamwamini Mungu na nikenda kuga na wewe kwako kuna mlango kwa nini na unaamini Mungu singoa milango weka mlango kwa nini unazimanga jiko kwa nini ukimaliza kupika sio achia Mungu azime unaoganga kwa nini na umeamini Mungu msafi milele na milele si akuoshe wewe ndani huko we know what to do and what we are not to do. We know what we need and what we don't need to do. Even ladies, how many ladies here do have housemaids, house girls at home? Modo na muritu wa wira gwake. Nyani na gwa kwa kule muritu wa manager, house manager. Kai toka kinya itoka sio yako uyigai. Kai mudo adikita mudo na koroni mudo menya we among the rich. Taigai moko the. Aria dona mandikanite ne atumia atheri. Ni kule mwana meto ni kuruga. Domo igate warugaga no thondeke mubano hore nyoba no thibera na wiki atia tondu kire muhonoku ndugitumiro araika maikaragie ciana ciaku oguo ngiona nie ndena security ore cira ndarangirwo tondu hana tawe I have something to be protected ndena kiugo kia Ngai thiini wakwa na mioyo ya andu nguite nie ingekua ni mathina mage amuoyo ine ti nyomba toro abesha even if I die today mama achwe haria tutwaranita naga tugakinyania ni uria njikite anajua twire taendera huko mbere na timokoro muno ingekuwa na tari uguo no miaka iri kaira ngacire na kou ni athire kaira nyone wira na kou no iri tu na muno na tiwe ongetha ni gwetho tondu indo iria marona nikio ndirakwira we jasasi we acha kuangalia hapa wewe torara mwena boni muangalie na huko makecho kwa kama dhafu magwa kwa leo koja boni kwa jaraga na kwanza hama wewe sieti niko hapa. So what is protected in me is the word that I carry. Oh, yes. And I know where do take away tho nyinge we don't eat everywhere. Oh, yes. Asha nimuroni andu magethi hando sherehe makarwara othe makauma kugwothe makenda gukua mwe na timukawa wekete oguo si hoteli ilifanya hivyo si hoteli among them kumudo haririe kuraga ainia itothe no tukomwe omwe magia kuire othe no tukomwe ainia ingepio
I'm telling you, they were in danger. Their lives were mofeare hau. Pastor wito mofeare hau. Na mundu cio okite na guthukia irio, orage ngaruia, orage karango, orage acia. Taru kuraga pastor mofeare, mundu todo ti mucongi muno ithanduku. Ndiamuria mundu toyo eti mucongi muno ithanduku. Niagirire gukua uguo. Niagirire gukua na miaka 40. 60. 70. 80. Ithe twatore. Ndemeraga ya orege na rege. There was one day our bishop, our able Bishop Mwangi, ndamwirire roho wa Ngai andeithia ngimwira ndugathie na ngari yaku handu umuthe na rucio no ke wiki no avoid your car. And you know something very bad, I didn't know something very bad was arranged against him. Someone wanted him gone. Na gani nilio na gari yake na kiathirio fareo but na gari cia andu angi no ndamenya ko na ndie menyaga thutha wa wiki igire niroka kunjira baba no ahonokiri muturira wakwa ni njiraga andu. If you want me atuturathi ordination ina na kunginya Nyeri mukona twina Regina mukiona yule amenifuata mutigece ni kiki giakoragwo horumireire ona momu na nguo cia ndefura ndokire kuramurano okoragwo ukite kurora ngure ya K ngonyua K. Not everybody who can do it here. Oh yeah. Admin no aririkane. We had a lady here tene wanasaga who was nursing me. I cannot remember where her name was. Na huyo bwana alikuwa hapa, huyo alikufa, huyo Pastor Kiama mwenye alikuwa hapa kitambo, alikuwa anajua hiyo mambo, aliondoka hapa kitambo. Ule niliwaambia hatuko kwa hayo sisi. Alienda wacha pumzika mwathana muheki huru kwa kitathira gothe ro hingo ciothe mutheragia ro huruka uhoro riu mabanga andu haha niarahia. The meetings were being held haria hemarori maria haha wauma ja hemarori mapaka wa urakona hau. The meetings how ni hodavu magirwo na magathi na mbere makauga no nginya nguruke kana ngue no Ngai akindeng'ateng'eria. Yes. Amen. So when I was walking na baby top, marauga te muiritu wa baby top AD, the personal AD, edutho wake na kabagi, marauga nyamuhikita na mumemereki no agukoro na AD, no ucio rari horo wake. Warari horo wake. Ta imagine ni nyitete thimu uguo. Content magana jai, makandika simwambia huyu bishop wenyu aweke simu kwa mfuko. Agirabe torie ne thimu muthemba uriku na yumaga ate. Katururu kagiro gukio muhuko kana goko thurwari-ini. Kile simu sina tunabeba ni kitu tunaweza nyinua plot. Yati yako kio muhuko, don't do that. Na muhuko no wabia. No mnyita haneko ndakora ndora mena mbeca guku na ngari. Mundu othe wi ngari haha akiingira kanitha tiga kuingira wikitie sabi muhuko. Tondu aguskiwa ni andu nyitaga sabi. One sigaikara hakuhi nawe. Nigetha twari ate Ngai nagakuruta ririo nuyu ukera sabi ino. We ni ugathie ngakorwo nengi. Tondu ndio iria itaiguaga itare mato ne siguaga. Oh yes. Now gokwiraga maikarite haria, they decided kodumira nake ngeinuka na magikara thina andu na makirania ngiri 40 for me. Dari kohoro agoko for me. That was year 2014 or 2024, sorry 2014, I think 2014. And the men aramathire ko negotiate nao, they believe ndio mwe wao na niyo moyo uguo mathire mero ai akone je isa cio no mwe witu, yani aramora mari hago kuraga na makiuga ati ndio mwe wao cio no mwe witu ndio mwe wao ragani. So killers and murderers stopped it. Gokiona kondo rio ngiko no wekirwo ni Asha aide here aheirwo 12,000 mai maya madimu anjikirira poison na chomeka gugu ni ahunjia tiando itura rere matire thera na nie mari gutoka nia eneo ikinya mwa maugete kanitha othire hata hagwa thire ni akao morire guku. Their wives were here. Can I tell you something? Yes. Mwiretu shagekira nyamuyo na kigirira haria na etereire na yametereire ndanywa ngokwira mathabahuni nigetha kwirwo ni Ngai wa ngutha. Hendo metha yakoragwo nja tutiari haha metha igagwo nja ogwo arathondekera maundu mau na nja. Then the cup was brought to me. I don't know what happened. I didn't take anything. I didn't. Then herself confessed na kiugara mamuheire na besha 12,000 nacio
And then from there gira admin utire kindu gekiro ha kenywe security munene wa security goko atanyuite aca ora we njute ginyawe. That's why you see them nderoka kuya haha tondu uyu ndi safe hariwe tona gutari kanitha nie ndio kou goko tamu yako na ikoro 2 tamu kana 3 goko ni life do us part. Gaya yetoma admin wito ono muthuri ngoro ya Ngai. He's a humble man. Modo tagiria ngoro muthuri uyu can make sure whatever I take is monitored. I have my PA here who is like my CCTV that I can know everything happening here. Anything said I happen to know at the dueness of time. Then I got the ladies who have served me here for very many time, long time, and then I got Regina. Legoyo igeti ha hoka mudu gede herere indo isi digenyua no we bire yathi na security haja anywe yothe na hayo dakika 15 akodara haro no nywe. So when you see us having those guys, sometimes we don't even talk to them. I have one of them here, goes with me. If we don't even talk, they are there to protect me from enemies, but whatever is happening is content creating to others. Now, let me come to you. Modo wa we no do haha. Odo we haha. Modo we no do haha. Odo kitoma modo akomene. Modo getoma modo akonyarare. Yes. Ngai aroheria ndocio. Amen. Mbere yaku na kioneki giaku. Amen. Ngai aroheria ndocio. Amen. Maromaga mbere yaku. Amen. Na kioneki giaku. Amen. Amen. Let me tell you something. Mheshimiwa huko nekoragwo ragirwo because of his abilities. Na wendi wake wa siasa cia Kenya. Mheshimiwa huko was killed in Koru. Na kwa Jaruo. Mheshimiwa JM Kariuki mubuga wa gwito by very first MP JM Kariuki mubuga wa Nyandarua nikoragwo rogirwo na ugo Kareni na bururi ukikaga ya muno tomboya arathiirwo tauni no andu ewikinga aumite ngari yake akapaki kathi kugura dawa na agicoka guthi akiuma pharmacy. He was shot dead. Let me tell you, Musando, he was killed another day because of a willingness for the goodness of votes in Kenya. Gomutarira aigana mathiete tomaiguaga ni mathire ona ahujia ona akikufa ngoro accident andu ta Bishop Mulima makwirire kundu gutagireire. Things have happened. So let me tell you something. Ihoya rira tukihoya muthi uyu na tuthaithe Ngai ni roho wake ati andu aria othe mangekua na moguo muka njorotaga andu aria enemies because I'm good in politics, I'm good in teaching, I'm good in radio, I'm good in TVs, I'm good in psychology, I'm good to listening to God. I have many enemies. Kadona security, I need you to be praying for me. Oh yes. I need you to be lifting your hands about me. Oh yes. I want you to be telling God, my bishop, my bishop, my bishop, my bishop. Oh yes. Adwa Catholic. Magenagia mahoya-ini mao ndigirikana metagwo atia no handu makinya magagweta baba mutheru leo neguo magacokera mkaririkana bishop wao wa Kenya magathi magwetete acio ithuĩ na inyuĩ madamu thaitha rĩrĩa mũtue kũhoera kanitha mũkantwaririkana Archbishop witũ Gitahi wa Drokasi na ntwaririkana Bishop witũ Mwangiza Kayo nitwaririkana tungatire itũ twaririkana mici mama rĩrĩa mũrĩ hoyaga mũkariganĩrwo nĩ ni ũkĩhoera mũgate ũkanjeheria ũgekerera mũgate mama no ũkorwo nguĩte ũru mũno Ngai aiko no hoera mũgate bovuru ate Ngai rathima mũgate ũyũ ũriganĩrwo nĩ Bishop waku kakũgĩtũrio nĩkĩ maitũ nĩ akuire ndiarĩ baba ndigĩirwo inyuĩ tu nĩ inyuĩ tu na thikĩrĩria kwa. Pray for me. About to talk us, ignore them. About talking, ignore them. We have nothing to do with that. We have nothing to do with that. Na krone bara isi tutapigana. Weka mawe. Mbaya. Na katika haya yote tunasema hivi. Atukuzwe Mungu wa majeshi aliyeniajiri kazi. Ainuliwe mwana mkubwa aliyeniajiri kazi. Amen. Atukuzwe Yesu mwana wa Mungu aliyeniajiri kazi. Amen. Atukuzwe. Let me tell you something powerful. Yes. When you are entangled, let me look at you.
when you are entangled, athuri, when you are entangled. Yes. Can I have priest team here to show what is entangling? Moke maiganona. Tatoraya. Oyo ni murimu. Ino ni renti. Ino ni fithi. Roro ni roni. Isi ni siana. Roro ni rogedo. Tarora mudu urigiceirio. Ogethiko. Look at me. Hade mutindeke ni thina wa kuria daumire. Hade mutindeke ni social media. Hade mutindeke ni thina. Hade mutindeke ni irio. Hade mutindeke ni fithi. Ha ni ndeto nginya otoe ni iriku na we haha. Kaide muri andu aitu. Remwe ni muyuragia. Muinukaga ku. Tondu tugutigana ni nyuthu tha surface ri. Ngoinuka ku. Thiaga ku. Nyonaga ki. Jiguaga atia. Ona ni ndiuragia horo wanyu. Tondu tugutigana muinukeri. Muinukaga na ki. Muiguaga atia. Amwanyu ni arume. Age ni ahure. Age relationship ni go. Age investment ni jogu ni go. Age kiremerekagira ni githuru. Gitio keo ni kinine. No we haha. Twerirwo atiriri. Na kero hocio niwe oheaga mundu muoyo. Niyo mothe ndenda kumania na thaici. Thiai muthekerere maundu maria mamuritohagira. Oh yes. Thiai muthekerere. Yes. Ndamwira thiai muthekerere. Yes. Can I tell you something? Idoigore gotindekaga ni andu matari na kuria mari na nduteri na kuria ri. Nderegete guthina ikuru. I give you an example. I teach you with samples. Gathi kwa muthuri na murata wakwa surgeon wa ng'ombe, daktari wa mifugo lakini ni surgeon munene. Gathi gwake tukahuruka hau na thuri hega thingira na twana my brother. Ngioria gents ciha. Ngethi uguo haria gents ni ri. Ngigwa ha mwena woreo kindu kiaga boro rimwe te. Rekei ndimwire kira ngutwaraga gents gethire hau. Ngicoka na thibidi undu itagia negotiate kona na thibidi ngethi straight ginya kwa nyumba gwake. Mutumia wari kuona ciana athuri haria meguikaire. Kumbe nao ni mwanya na muthiro ndathie. Daktari akiuma kija bishop choka atiri horo choka. Ngimura nyamu yo ningi ajuraga kinjira tuthie okatuthi nao. Na weho akinyita guoko tukigera ho. Akinyonia hari eri ni njohe na ni hingire. Akijira bishop okumakitio ni mugambo wa ngui njohe na no hingire. Ngengera roho-ini wakwa kwiyuria tugituraga o kweli. Tutuiri o tuthitoragwo ni ngui hingire na ingi ni njohe. Tuthitangagwo ni mirimo ya ninirwo rira mwathani obiro mutharabaini. Tuthinagio ni mirimo ya thirire. Tuthinagio ni kumenwo kwa thirire. Tuthinagio ni handu Ngai akuhitukirie. Korwo wi goko na wi mundu mumaku ngoiria makie ciothe tiganai na ngui icio ni njohe na ni hingire. Oh yes. Amen. Amundu matakiorota haha iguru guo we murimu. We murimu. Ukarotana kwa Ngai orotana goko we murimu. We murimu. We thina. We thina. We wagi. We wagi. We fifa. We fifa. We uthituraga ri. We uthituraga. Ndarikia kumenya. Ndarikia kumenya. Yesu ali Kalvari. Yes. Yote yalikwisha. Yote yalikwisha. In the name of Jesus. Nasema yote yalikwisha. Na tondu Ngai ni egutukinyia hau. Ndio ndu mwendere ndatumia kanitha njikai uguo guoko. Ngai ateithie hatikanage wanyu ukorwo toro ni stress. Amen. Ndio ndo waciana cianyu na thuri anyu. Amen. Ngai aromuroraga. Amen. Na wathuri acio ni moe moko guo. Oh yes. Ngai wa muoya aromuhe. Amen. Ndukainuka mucio utari kindu. Amen. Uconokere ciana ciaku. Amen. Ngai arorathimaga thuri aya. Oh yes. Ukamarathira mihuko yao. Amen. In Jesus name sema amen. 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 Praise him. Roho wa Ngai niguo muoyo. Yes. No horo ria njaragia haha ri. Oh yes. Niguo muoyo. Oh yes. Ngai na muoyo ucio. Amen. Cokai possession-ini cianyu. Amen. Ngai na muoyo ucio. Amen. Ngai na muoyo ucio. Amen. No nyende mundu mwanyite ucio ke guoko tondu wi mu priest. Umwire Ngai atiriri. Oh yes. Wire Ngai atiriri. Aha. Ndathimira mundu uyu. Ndathimira mundu uyu. Niende tara irio thina mbere ni ndirakwira utige. Staki wache. Ndirenda utige. Ndirenda utige. Ndirenda utige. Ngai arokurathimira mundu ucio. Oh yes. Amen.